Singamadoda ngizonyakaza eSouth Africa yonke ngathi ngiyathola ngesiva kwanyakaza eAfrica yonke ngathi ngiyathola ngiyasiva kwavele kwanyakaza umhlaba wonke jikelele igama uMr Friday wabantu uhlelo izwi LAMACIKO sanibonani noma sawubona seliphinde laduma lelo zulu lodumo laduma lathatha umcimbi omkhulu noma indumezulu yomcimbi omkhulu obizwa ngokuthi ke i-Mother of All MASKADI FESTIVAL lidumela thatha izinsizwa noma lidumela thatha izinsizwa nezintombi zomculo kaMaskandi. Uyayazi indaba ine Quatum kwi-Mother of All MASKADI FESTIVAL. Ubani ngempela oyohola phambili njengamanje ngikuphathele uhlu lwabaculi ukuthi ubani onumber 30 kuze kuyofika kunombolo 1 njengoba sazi ukuthi sonke lesikhathi bekuGatsheni obezohola phambili. Ngabe namanje kusawuGatsheni. Okay, njengamanje ngizodonsa ubingelela ehleli nabagqugquzeli bomcimbi i-Mother of All MASKADI FESTIVAL kumsakazo Ukhozi FM. Amen. Nansi indaba kwenzakalani nansi indaba na umcimbi ususemome ngempela usufikile awusitshele kabanzi ke nawe ke awusitshele ngalelo khiya leli iviki edlula ukukhumbula ukuthi bakhiphile ilokhi yavesana yanesasa selikhulu kumlaleli esekhaya yanesasa selikhulu ku social media ubona abantu yebe bebangisana befisa ngabe bakunombolo 1 uthini namhlanje uphethe namhlanje engingakusho umsakazini nabalaleli ukuthi hayi zilana imlala kulomncintiswano kakhulu zequma liyede impela akekho ufuna ukusala zonke insizwa ziyalwa okunye futhi ngikuthandayo ukuthi lo mcimbi uzohlanganisa abantu ngoba kunama artists lana aqhamuka ko-Eastern Cape akhona amanye aqhamuka ko-Zimbabwe ukutshela ngisobala ukuthi ngempela this is a Mother of All MASKADI Festival ilokho ekungithokozisa kakhulu namhlanje ke sizokwethula ke ilog yaleli viki ngoba sasishilo ukuthi njalo ngalolu suku sobe sikhona sizokwethula ilog yesibili ke le esizoyethula namhlanje ku number 30 sikhichima neqembu ekuthiwa umfolongashi unamavoti awu 1144 siyabongela bakithi ukungena nje yebo bese kuthi number 29 sinomhlaba uhlangene ezikamajota zina 1173 28 abebengekho ngeviki ledlule abafana bakamgqumeni bana 1235 beke kwenzeka iphutha ke kulaba baprintayo oza kwethu kuni phephandaba bangabhala kwagcwala amavoti abanawo abafana bakamgqumeni 1235 sigijime sithi number 27 amasoka amahle ana 1320 halala bese sigijime nangu mfowethu Gadla lapha number 26 uGadla Nxumalo 1349 25 Basini Lamula una 1412 halala siyabonga number 24 Skalanene 1565 number 23 umdumazi ungenile ku una 1585 halala siyabonga mashelela yena una number 22 una 1619 bese sithi ku number 21 siphethe ibhace elihle lina 1658 halala number 20 uzondwayo una 1672 bese sithi number 19 ezekhalaha sina 1790 bese number 18 amadoda nentandane ana 2210 bese number 17 insizwe ingekho kwilogo edlule ubahuphe usengenile una 2238 ungene ngenkani number 16 usikhenqe una 2247 bese number 15 sinothandazani una 2265 bese number 14 Qhosha ngokwenza kwakhe una 2672 number 14 Solwazi number 13 3174 wow King Noba number 12 leyo ndoda leyo ina 3187 halala number 11 Somatekis 3595 number 10 Tubhobo lowo una 4206 bese kungena iqembu amavikela mbuso number 9 ana 4639
Number 8 sigijima seZimbabwe zinja ziyamluma number 8 halala una 4662. Number 7 Tumakahle una 5033. Number 6 hey Amageza Amahle ana 6399. hayi kuyanyukela ke manje kuyanyukela ngoba Number 5 yakhwifa imfezi laphana ku number 5 ina 6429. Number 4 Menzi una 7182. halala Ngazi number 3 hey nayi tornado lapha ke yasusa umsindo wathi noma angakanti lama tornado. Number 3 utornado una 8168. Tornado leyo. Number 2 qembu belingekho ku top 30 number 2 amawele kaMamchawa ana 12094. Number 1 Number 1 insizwa ivele number 1 umfoko Gatsheni umfoko Gatsheni unamavoti awu 37884 halala emva kwakhe yalfuna likwandama ngazi nebhodle nebhodle mase sigoqa ke nje umsakazi ngasho ukuthi ngosuku olukhulu umhla ka 6 April siyocela ukuthi bonke abantu baqale manje bayothenga amathikithi mabefika lapha baqinisekisa ukuthi abayiphathi ikhali abayiphathi izinto izinduku namabhodlela kodwa laba bazobe phethe ama cooler box bathi cooler box iyengena ngo 50 rand yona